دم خوش تماشاوان مهجا به برنامه کلیپ جارتنه موگا و برا خدایا مرسینه ماتنا تاقا آخت دنیزه لفر برویک جنا یا کلیپ جارتنه آتیه فکرن هم دخوازم و جوشه بوارا پاروا بکن مرحبا مرحبا سر چاوان چاوانم باش باشم سپاس می چاوانه صافی سپاس هم دخوازم تناس از نوران اندام مجلس شهرداری من اولم نافرا ایدی خباتن البجارتنه باوک شیمبر دست بکر روشم مرسینه و ویل بجارتنه ده بچاوا با و تمامی و ترکیه و بچاوا هم دخوازم نرنه تا و هیویت آلده یعنی هیویه من شو خوش تمام از بیشتر گشتی هیا گو ام سرکتنه کی مزن به دست بخن به تایبت لسر مرسنجی اف هیویه من خورتن براستیجی اف بیرو ما سیای چرایت فکرنه و کنجی دبینن بجوشه که مزن تفکرنه یعنی وقتی تشتکی گل ایدی اقتدار حلال حاضر براستی جدول الجان دی عاجز بیه دخوازه که هرندنه کی دوی ولات داد چه بعد دخوازه وکهوی جی بگره جبوی وجی جوشه کی مزن تگل ده هیا هوی کی مزن بگل راجی هیا هر وها وک ام خبات کار جی حتی دشته متهم دخوازم ببینه برسف جوی هویا گل را و هر وها ام خواجب هوینه نه اول مگوله یعنی تنه دنگ داین نبسه یعنی بیوی آلی دا تدخوازی امیجین هلبجاران را چه بیجی؟ برا چاوا تف بگارن برا به چه حساسیتی نیزی هلبجارتنه؟ یعنی وقت مگو هم دنوا پرگاله کی گله که دجوار دانه براستی جی پیواجوی کی گله کی دجواره پیواجوی کی گو پرگاله همو گلن همو هیز دموکراسی وقت تبیجی کریه بن دسته خواه جو 2015 شون و زاگونه خوشی بن پیکریه همو مافین مروفا جی بن پیکریه جبوی ویجی از بیشم قادن خباته گله کی زحمت کر جبوی خباتکار بتایبتی جی هدفه و هر وها خباتکار دموکراسی لبله گور همو استنگی جی وقت موجی دزانن حبس آنا زندان تجیبونه حوالن می برخودر یه سیاسی لهم بری وان جدی سبر خدانه کی مزن چه بیات کوشنه کی مزن دوماندن لبلی ام جگلی خو ویاد خوازن لازم هر گلک ما هر انسان کی ما هر مروه کی دخوازه اف اقتدار جبروت جوی ولات هر لازم خوک بر پرسیاره کی سیاسی ببینه هم جهلا دنگ داینه و هم جهلا خودی درکتنه دنگ داینه و خو پیوردار ببینه و وک بر پرسیاره کی سرکفتنه ببینه اگر او روح همو گلن مداوره آوا کرنه وره بجی کرن تاقز به سرکفتن به بیا گله تقولتنه تای داویه جبو گله ما تدخوازی چه بانگوازی بکی؟ بانگوازی هم که مگوش گله ما خودی لخوا در کون وینا خوا در کون لجیانه که آزاد در کون داخوازی هم همو گله را جبو همو گله جیانه که وک هف جیانه که آزاد جیانه که برومت ام دبیجن ام همی بهدورا خودی لوی جیانه در کون و سرکفتن دخوازم هم دویجن سرکفتن تقاض و یامه به سپاس سابقات بجو سپاس خوش مالا آوا سپاس صافي سپاس تجباشي هم دخوازن تناس بکن ناوه تا بخیر ناوه می فکری نا که فکر تجمر سنه دیجتو لفری روشا فرایا هلبجارتنه ایسال و چاوا با فکرتا چاوا بر باش دبینی سلاو و حرمت جه تمام گلی مره سلاو و حرمت تمام گلی مره جوگی شار سرکفتنه دخوازم ایرو روزا ناموسه روزا غیرته روزا شرفه روزا هبونه روزا جیانه گل کردستان به 1000 ساله هاتی پلچغاندن اف فرصات لهانه مذهب کریه گرک ام و فرصات براندن ام رونایا خود تاری نکن رونایا اجمرچه بوی گرک ام و رونایا بازمان اخن
ام سرکفتنه چکن به هفدره به براتی ایشمر لازمی یکیتی حیام نبین یکیتی همه ببینم کالتی الا یک ام نبین یک همه بمرین یک بی یک یلی کردستان شیار بویه یلی کردستان مرده یلی کردستان جمرده اما کسی دسته خون مجو خون خورم دنیای کنه تروریست هم نه تروریسته اما خستیوی حالی تروریسته اجبگی شار سرکفتنه دخوازم هبونا و بسی میه امودا خورت جوان هبونا میه سرکفتنا میه برخودانا میه هم دخوازم خورت جوان کش دوزا خودی در کبه تمام اوالی اجا جوانگیش از سرکفتنه دخوازم ونهربن بیجی سرو کابو ونمرین دنیای اولا مرحبا سرچعبا خازن تناس بکر از هوا تکین اش ناخچیا دیرکا مازیم نه اولا من روشال بجارتنه دیاره ایده دست بکریم به هویت چی الوه بجارتنه و چاوا ببا دوی چاوا ببا هویام شجن کدره گرجن دوی هلبجارتنه خودی درکوه چونکی آزادیه آشتیه بین جنن دلشوات جنن شبر به دلشواتیا جنه دایکان گرجن رام سرنگا دچار هله کردستان باکور باشور ام جن دست بهردن ام آزادیه شبو دایکه دلشوات بینن ام آزادیه دخوازن آشتیه دخوازن هلبجارتنه جی هویام جی هی ام افسر کبن çünkü başka akletartik şansa metine şans ekmeği vartınayı an azadi. Spas ne evvela mi megwe serkevin. Jibo serkeftin edibe gel çava tabgara çava baldar be çibka. Gare sokak mal be mal. Em dest em bugün gelli xwa em xwa pe faham kirin bidin çünkü ev seçime hebunu tünebuna dünyayı ne kurdateneye hebunu tünebuna dünyayı şibedi ve hebunu tünebuna dünya gerek em mal be mal her havale kimey velat Paris velat havale kimey Kürt gerek derkev kolana li mala li dayka li genca xwa pe faham kirin bidin ki em pe hicbaratini سربلندی سرفرازی هم سرکبن. نه اولا ما هری داوید تگوتنن تجربه گل ما تتخاذ هری داوید چی بیش؟ خبات. گلی ما برا قشراب مسرنگا خبات. ام مزن احتیاجا ما ایروجی های خبات. سپاس سپاس. از باشم گلک سپاس و ناوه تبخیر ناوه من امین حوالا من نا تلمرسینه دیجی تلوری جوان بله از لمرسینه دیجیم بله روشا وریا البجارتنه چاوایه و البجارتنه دا و چاوا ببام دخوازن نرینه تایلدن بله گلک سپاس و سریدت بجم گلک سپاس بویوا کد دایه هون آتنه حتی ویدره و روشا مرسینه هون جوا کامل رادگینن اف کده که پیروز براستی وقتی هون جی دبینش خواست زیده جی راوکرن نعوجه ام بشن جرزه وکرنا بیرو که به هزاران انسان هون دبینن گانه هف بگووند و بدیلان اقوار رنگی البجاتر هم دکانم بشن دوی پروگرام داشت خود یار دبه هر وها جوام قاده جی دبینن هوارن من پارت که حمول قاده دقبتن و آهنگ و روشه که پر خوش هیا پر گرمه که پر خوش هیا لهمبری پارت که لهمبری پارت که چپا کس ام هوی دیکن جاراتنه دو وکیل مرسن درکت بون هدف عمل و جاره 4 وکیلن او هز و او قوات ماجي هيا فيرا وشجي في ديار دكين ام هيفي دكين ام بسرجي بكفن نعم اقول هذا تنا دنگ داين نبسه اما دنگ خابد انه فقر مال نبس از بهم قي بتا تشاو برا البجير تشاو تاف بقارن برا تشاو خود الدنگ خدار كرن بله وقتی تاشي كلام كري براستيجي تنا دنگ دان نك بس
بقاسی دنگ داین خودی درکتن دنگی گرینگه هوار من ملت من کو ولات پرورن ولات پارزن دما کو دنگ خودم تقاز دوی لسر صندوق خو بمینن دوی لبر دبستان خو بمینن حتی کو ام انجام که فرمی نگرن دوی ام صندوق خو نترکینن ام دوی باوری دنا هوار ماشي از باورم گل ماشي دوی بیرو باوری دیا و تجاری دفج حق خو دفج مافی خو برنده قاسی دنگ داین لخوادی درکتن دنگ خوشی و خودی درکوه ام دوی باوری دنا سپاس قوات مجوره سرکفتن اول گلک سپاس سوی دیکم و ام به هفر سر بکفن سرکفتمش بواشی و وشان خوش حال مرحبا تا مرحبا چاوای باشی صاحبیم چاوانه ام دخوازن تناس بکن ناوه تا بخیر ناوی من توبایه نه اولا کبار روشی سال ایدی خباتین بجارتین دست بکر روش مرسین چاوه تو وقت جوان ایک جن تو چاوه دبینی دوی چاوه ببا برا گل ما چاوه تا بگره براستی هبکی کماسی هیه geldi emerji heye tabi ey civana ey jin gelek avli xo nasbike jbolo pir jviali de pir kemasi heye yani jibuk ev kemasina bedagirtin bla çawa tev bigrin yani bla tevli xebat el bijartine bin bla mejin tane denge xabı da basa an mejin bra evlehiye ve denge jibe parize tabi براستی gerek pratik de ama tişteki bir gün yani ve kedin tiştek nabe avli pratik gerek ideolojik bilgici hebe ama durucu pratik gerek hebe tamam spas savtkaş مرحبا تا مرحبا بسیار من بخیراته ام دخوازن تناس بکن نام من دیار آبی دیار تل مرسینه مرسینم آبی روشا مرسینه یا البجارتنه چاوه تو چاوه دبینی والله آبی بر به krize والله نباشه ام کردن ام سربلندن جنکمه داخل ام حتی مرنه ام ودرن احوالنا her bizi Abdullah Öcalan مرحبا تا ای خدا عمی سولتا خدا بناس ندی بکن ربی بکم سر بکوی انشالله خدا بکم سر بکوی انشالله هم پر انشالله اون چردک نای سال مک دشند البجارتنه روش چاوه تو چاوه دبینی هم چاوه بکن هم خواهد هم سر بکوی انشالله شمت خدا انشالله انشالله هم پر سر بکوی 14 چس بازده و دام چنده ده خدا بکم سر بکوی انشالله خدا بلاش ندوی بگه خدا عمی صالح دته انشالله خدا بکی انشالله هم سر بکوی هم به حال سر بکوی بسه ای والله خدا هم صدخواش باش خوابنه خدا بلاش تبین خیر و سلامت صد جهوا انشالله خدا بکی انشالله به بلا انشالله خالتیم مرحبا تا چاوه باشی ساق بیر ساق بیر روش حالتا چاوه باچم جانت ساق بیر من مک دشند البجارتنه روش مرسینه چاوه اما چاوه انشالله میخواد خلاص بیر tamam انشالله انشالله Heval tudxazı meratış nabıcı darak البجارتنه در روش مرسینه چاوه و چاوه ببا مرسی زه خوشه جوش کرمانجا خوشه من جبو کم سر کونم چاوه تب بگرنم ایشالا همه سر بکوی ایشالا همه سر بکوی همه سر بکوی سر کفته یعنی هم تن رای خوابدم بسه نه چه بکن؟ دوه ام راست بیم شوره درست بی او
سپاس قوت نوت بخیر نوه مگوله نه والا بینه برا روش کل بجارتن دست بکر تو روش بدره چاوا دبینی وک جنکی چاوا دنرخنی اول جارتن و چاوا در باز به هم دخوازی نرنه تا هم شد خوزی هم از نتا خودی یا پیغمبر هم سرکفتن ندخوزی هم دو جمعی سرک کوی و بتمه گرتگی زندان های بینه بردان آزاد ببین سرکفتن یا میا هر بیجی سرکفتن اگه جبو حواله مک ما تماشا دکن وانه که دنگ خواه بکن برا چاوا تا بکرم برا چه بکن همه کرده ولاد پایز هست سلام و حرمت خود چینه سپاس قاب نه اون مرسنه دیجی نه اون خالقه بره روش البجارتنا چاوه بتا مرسن چاوه و چاوه در بس هم خازم فکر تایم بکن ای خدا هست که دربازی بوده اما خدا بکی جبو که سرکفتن و قازانچ هبه دبی هم چاوه تا بکرم برا ملت ما چاوه تا بکرم والا ملت ما یعنی او son فرصت منه یعنی برا اغلی خواه بینن سیه خواه برا ایک رای او رایجی نامی سواه gerek namus ağa, hiç namus ağa bin. Herkes gerek hiç namus ağa bin. Oyama ek oyma abi avcıya partiye mana. Spas sabi kenta sab. Ahmet Otta Kılıçdaroğlu bir. اندخوازن تناس بکن گلستان سرچاوه من نه وال گلستان تل مرسینه دیجی بتا و البجارتنا ایسال مگدشوندا و چاوا در باس با روش مرسینه چاوا هویتا چنه تدخوازی چه بیش؟ آب خیر آشتی چه ببی انشالله تشکیت خوازم او یعنی بتا مگولا مرسین جوشک مزنه ملت میفرج بجوش تاف دگاره یعنی جبو تماشاوان ما برا چاوا تاف بگرن برا رای خواب بدن برا خودی خودر کبن خودی لزمانه خودر کبن بس یعنی سپاس قا بس صابه اول مرحبا تا مرحبا استاد شهبا خیر هاتی او خیره با هم دخوازم تناس بکن از ساکنه سرتی ما سرچاوه ما مرتاش مرسینه جان دکن سا خیره سال 2003 سچیما ما دست بیگیه به سچیما بارش آزادی سرکتن ایشالاش بتونه کردن جهان راین شرف و نامیس را بانگامش بتونه کردار های دنگ خواه بدن خواه نه کبن پی پرا نه کبن پی مقرمه و اودیا نه خواه پاندن هم هیوی رجا دیکی سچیما افسون شانسه ما کردایا کردن نش مجی بلا بگرن سپنسر یا ما زیو بگرن همی و عفو بکیدی سا بلا هم هیوی رجا شواده که بلا بس خواه بفروشن حتی کنگی هولی خواهیم بن حتی کنگی هولی بن دست بن بس اردق امجی هدی بسه ان مرسین جیانده که سرچی ما مز دست بی که سر خیلیتنه ایشالله شب و روش ام خوات خودنه و ایشالله ام سر بکبن سپاس شو نه اول براستیج تمام تن بدرنا مرسینه گل مرا دوغان جوشک پر مزنه هلبجارتنا ایسال یا مرسینه بته و چاوا در باس با جوش چاوا هلبجارتنا ایسال ام زحف هیجانینه ام زحف موتلینه پارتیا مجی ام شناسا یاشی سول پارتیا ایشالا daha kvartı daha kuvvetlidir. Ama bizden mi hava bek hem hengi ama bizden pıtı sahip kavi inşallah. Şuata xuda peygamber o serçaba sabi savt xoş و serkatına مرحبا فلان مرحبا بسير شافا نافت بخير من خازن تناس
Navemin Devrim Aydın. Ez reveberiya Yeşil Sol edame. Ve vaktek direj ez Merşid'e dijim. Ez sertime be asli xwe. Sala 1900 heşti û çaran dem koçber bune hatine vir. Lebes yani ev politikayım beser awlehiye jmerek kirin gerekçe û em koçber kirin va metropola da ku em asimile bibin em çando û şoraşa ku em pevde dimeşin teqez bikin mixabin heta demekî belkî em jê qutbûn lêbes çend sal dî berê merêxistina xwe metropola de jî berdewam kir îro em hatine astek wisa em bêjin em li va metropola de jî bûne hêzek pir mezin em bîne yani destkeftiyên me çêbûne em bîne xwedî dengek mezin û ev hilbijartina ku em pêşiya me de jî û xebatên me vê yani vê mijara ku em niha li ber wê kom bîne hêviya me ji gelê me ye û ew tê dîtin jî zaten ew kelejan û ew xwedî derketin tê dîtin jî em ê iktidara îro vê zolm û zeravatê li ser gelê me didomînin em ê wa têk bibin ya bêguman ev tê dîtin em berhêviyê hemû kesên ku ve 20 sala em bêjin hemû aliya da destkeftiyên wa paş ve çûyîn aliye adalet hukuk wek hevî bi nasname nayên naskirin îro em ev hewildanên ku îro bi ser va gelan tê kirin em wa têk bibin ku pêvajiyekî nû dest pê bike û yani navbiravê de em bêjin adalet çêbe anasayek nû em ava bikin yani bê ava kirin bi parlamentoyek xurt bêçêkirin pirsgireka Kurd yekser pirsgireka Kurd bêçareser kirin yani hêviyên me evin niha Rêvalê me gole pêvajoya hilbijartinê de dest pê kir ana rewşê Mêrsînê wê hêdê de her kem em bêjin nêzî hilbijartinê bibin wê lem coş wê zêdetir bibe ana xebata we çi rewşî dane çi xebata dikin rewşa gelê me vir çi ye xebata me rast e xebe nîzingê 15 rojaya xebat xwe hatiye dest pê kirin em bêjin taxên ku em tê derê xistin me hemû em bêjî saziyên xwe em bêjî baskên xwe me ava kirine yani bi roj bi roj ev xebata we zêdetir dibe pêşve yani pêş dikeve em yê ku mesela dijî ji me jî vakolana de wextê ku em rasta watên yani ew rewşa ku îro tê de em dijîn hakikaten yani birastî yani pir nerazî ne xwedî derketin bi vê mijarê de jî yani em bêjin ew bêhuquqiya bi ser partiya me jî tê kirin ev jî gel pir rihetsiz dike yani pir aciz dike ev jî ji me re bûye mînak ev jî ji bo vê jî em bêjin gelê ew gelê ku dijî me nasnama wan bêjî ne Kurd nasnameyek din veya pêşiya derekê dîsekî bin dengê xwe dabin partiyek din vê hilbijartinê de dibêjin em ê cem heve bin baweriya me bi hewe heye bi serkeftina hewe bi çêbik û ancak ev welat va aloziya va kemasiya derbas bibe em vê nêrînê dibînin em vê rewşê qadê da dibînin Spas heval xebata we de serkeftin Spasxweş hûn jî bi xêr hatin spas dikim Merhaba temaşavanên me îro bi bernameyek taybet ya hilbijartinê em hatin Mêrsînê vira vekirine bîroyekê ya jina hebû ji bo hilbijartinê me va bi were par vekir de bernameyek de em ê dîsa bi hev re bin